Hello muntina namite ho zo si lim na ka hindi kidon chule tu ni khu lakau ni sim gup sang ni le som ni lugu ma ding in chong thu su chum chum ho phun do na nei ki taw hi ti wa chanizan nidan ku vel chun yengau po pi police station hop sung golcha bia kuki ho chen na in meya hal ha dinga to gun bol tanghul pasal ni Fort Mahar Regiment hon amanovin amanya kunchun arto kar khatle pisar khatzong amudovin hi amuna khulsil na abol jovin army personnel hon akimando teni chu apui pheyovin litan police station a thalu dingin an chiwi litan police station zona ahung na wachun tangkhul no pi tampin lamlin an tingovin litan police station thun sa lo te ding le akimante ni hu do te ding tin pan lauwi ha chom kha anaki boyovin ahin la law enforcement hon akimando te ni police station an hludovin a hi Homni Zinka Langchun, Chief Minister Yumnam Khemchan Singh Lamkainan, CM Secretary da Cabinet Meeting khat aniki bolin. Hichia chun kiwai homna lampong hoisa beding, kiwai pu dan sim phat ding. Dan le murki sim ho citizen ti chu mi pite lunglei na ding hi sa ding le. Aki bol zo si transparenta achal ha thei na dingin. Ki ho khom na anneu vinahi. Chief Minister Palam Kaina meeting achun Deputy Chief Minister Losi Dikho Home Minister Govindas Kunthojam Art Culture Minister Khuraizam Loken Singh Chule Senior Government Officer Honjong Panalawi Meeting achun to do ding le GP ding thilpha asai khomovin api pena asai uchu policy kisim ho tha cha ding le kiwai hom na lampong phatia vet tu ding gamsunga chamle lungmonum sa ding mi pite bit na ding togun po do ding chule lam chum chuma khanto machal na ding lampong asai khomovi chan singin social media khara ahin ta do dung zuin government hin gamsunga chamle lungmonum sa ding hi akibui pi pen khara hin akwai zo si khantu khom ding le dalha umlova khat la khat ki vet kol ding hi government tuple doi a hi akiti manipur mi pite khantu machal na dinga alo theilo thil khat chu ta khana pan khom ki ta san tu le to asa nga ki hui zom na su hat be che ding ti hi a hi jinge tin a ki sei ki di Achi sa January ni sim sagi sangni le somnia government gazetted dungzuya Thanlon subdivision chu Churachandpur district hope sunga ke koita jongle Phaljol district administration officer website Thanlon subdivision Thanlon police station le 56 Thanlon ST assembly constituency Phaljol district sunga ake koina lai tin Zomi chief association in Phaljol district administration boycott bolovina hi Phaljol district administration website Thanlon subdivision Phaljol district sunga ke koichu government gazetted jabol lo na hi tin Zomi chief association in wanghom nia chun THUSOH bolovina hi Achi sa January ni simsigi sangni le somnia nya jong association in THUSOH ki bola government gazetted chu GP dinga ki se hin THUSOH ko pi jong Phaljol district administration anake pi hi atiuvi Hinla Phaljol district administration in togun ima anei nai lo hi atiuvin district administration togun hi ke pomthei loading a hin council in ke mova loading a hi atiuvi Thanlon subdivision sunga khoho sa le mi pi hon Phaljol district administration thilbol ho atosot loading ovin vail ha anazong aneyovin subdivision sunga department chum ho Churachandpur district hope sunga ake koi toka boycott kila do loading a hi tin THUSOH chun asei association in ahung ding March nisim ki jong implementation affirmation dia manding in aphung do win hejini khule khoho sahon amho khochia pi ki ho khom na aniuwa January nisim sigi sangni le somnia ni Government Gazetted Order number 337 sim do na aniuwa phatecha mi pi hilchen na anei dingowin tu pi aniuwina hi Gazetted Order chu GP ding in thunei vai hom ho tip na aniuwin Hechi chua ki bolo wa hile mi pi ding gyal na association in mabana ipi bolding ham ki sei khom ding a hi atiuvi Thadonam ki loi khom na chum hon achi sa Mars nisim liachun Thadoin pi general headquarter head pi lo Thadonam ki loi khom na ki sim ho ki GP thailo ding a hi tin phon do na anneu vina hi
Thado in pigeon headquarter in Wanghom nia chun THUSOH bolin amo head pi nam lova thado nam min mangcha kiloi khom na chum ho chu anto ki to lo hi tiuvi Michael amzathang thilbol ho chunga jong lungphat mona thu aphong ofin ama to gun ho hi thado mi pi ho deidan to ki to lo le kisu min sin na hi tin aphong do vin hi Thado in pigeon headquarter to gun no ya Thado kiloi khom na hon achisa Mars nisim lia ke ho na anneyova thulu na anneyu chahi le sangni le somni lenga Delhi Conclave Declaration dungzuya Thado Tribe Council hi kisumanga Thado in pigeon headquarter hi Thado nam hodinga kiloi khom na lin pena ki koya hi atiuvi Thado in pigeon headquarter danpi dungzuya Thado kiloi khom na Thado in P Manipur TIM Thado Community International TCI Thado Linguistic Forum TLF le TSA Gen Headquarter Kiti Michael Lamzathang le Alungyal ke bapi khankhatin asim hauzong danto ke to lo le chipi thailo kiloi khom na ke simdinga hi tia aniki phungdo a hetai tin THUSOH chun asai chule Thado in pigeon headquarter head pi na beya chura chanpula ke simdo YT ho ke bin aphu do Thado Tribe Council Gen Headquarter TTC Gen Headquarter zong danto ke to lo kiloi khom na ke phungdo a hin Thado Culture Festival tichu hun sangni le somni lukup zong Kangpopi district a gundinga kinuptu na anuma hi atiuvi Michael mzathang ho kibin japi head dinga khangthu sima Thado hi KUKI umahi dan apom lo na aphon do na chunga lunglei lo na thu zong asayuvin lamzathang din munchu Thado nam ho dei dan to ke to lo a hi tin zong asayuvi Meitei to ki boi laita anam chan khompi ho dala ki kangse Michael lamzathang ta bong khat chunga itidana meitei hon ta san na anei theu hamti thudo zong anei vin hi anam chan khompi ho demna thu sei mi khat to gun ho chu chamna thu sei ding le lakhat ki thim tu na sima kila theilo ding a hi tiuvi meitei mi pi ho zong hejita bong mi him ho akun aki kangse ding ovin tipna anei vin hi Thado kiloi khom na chum ho thu phun chu Ministry of Home Affairs Government of Manipur Governor Chief Minister le Meitei le naga kiloi khom na chule Mizo kiloi khom na ho zong anathot of in a hi Central Village Defense Force in Mars nisim gop ti chu tu ni khole CVDF officer kepad Phongkhotangui te Morturchan Justice for All Murder and Expedite Political Solution ti thupia lamlin zot na umdinga hi tin aphongdo vina hi Kizot na hi achi sa may nisim thum sangni le somne thuma kipad Manipur buina ahin kho anaphal hole Vungzagin varte ki pi do na ho jabol na nei na dinga gung dinga hi atiovin Kizot na ki chaina muna nama dinga hin kho anaphal ho jabol na ki pi dinga hi atiuvi Kizot na hi atam thei pena panla kipum khatna vatsa dingin mi pi ho atia CVDF operational area sunga khangtha ho timna aniuvina hi Kizot na buina lo na dinga nilha lang ni den nga akipat CVDF operation area sunga kailhang le sumkor ve namun ho khading in jong timna aniuvina hi Litan boina zowa pat KUKI te chana khophem ho ki angbol na le ki gi na jing na chunga rangpat mongnar jang mulhoi phai gwalta bi phai pi jang le alti wangkho committee in dem na aneji jani mars nisim nga sangni le somni lgop ni khoa UMMGPL committee in THUSOH bol na chun achi sanila nidan ko vel chun gwalta bi khoa alto car le gypsy khada hongin asunga tu ho chun lun million ho kip chen na inchu petrol bomin anase khumovi chule hechi thil se bol ho chu thoi lamthong zonin anajam mangtaw ve ti itana boina umzowa padin unghon muna tangkhul naga furil organization TNFO in Gauteng block at a boli KUKI za lenam hokom alhun na loading in angai cha apoi mo thilelo ke poho atingu ve ati hichi hi god monga hosunga angai cha thilelo ho akun kilha sa na ding to go na hin lungthim gal ki sa na hi ati UMMGPL committee in THUSOH bol na chun Mahadev muna tangkhuter hon mi agi naw chung chang chong amin pha ina hi Achi sa February ni sim som li sangni le som nil gup ni khwa thangam bai te thingle za chi chu anakilam tinin gi na anaki ne ji hechilam pi na hin ho kira hi le na ki that dinga hi anatiu ve ati
chule achi sa February ni sim som ni le thum sang ni le som ni lgop ni kho chun nu phaling bai te mot sa na chi chu anaki ang bolin volunteer hon automatic meter ho anavet selvin amanu lomunta kile kil lo na dingin gi na aboloviati hechi su ho chung changa hi concern authority hon hetabonga me hala pong ho ama do na ding blocked bor ho le himna thalpuma mi gi na nei ho kiloi khom na ki he do na dingin nge na anezi chule angai nge za thille lo angai cha ho boilo hela ake pu theina ding dan kala ki koi wonghon checkpoint ake su mang na ding chule legal action kila na dingin UMMGPL committee chun nge na zong anezi Zelerongza lenamin separate state ahi lo le territorial council nge na ani hi deisa na akinizitin KUKI History and Identity Protection Committee KHIPC and ASISI achi sa mars nisimli sangni le somni legup ni khwa KHIPC and THUSOH bolna chun Zelenrong United Front ZUF le India government ka chil hazing political talk jong hi aphalam ta solution omna ding akinep na jong apongin hi chule KUKI hole Zelenrong zat le namte ni bita le hoita omna hlondinga amani rights le interest ho given bit na dinga government in panpata ala na dingin nge na zong anei na hi asom la ni chan na Manipur Legislative Assembly ding sagi vei chan na session achi sa February ni sim nga sangni le somni le gup ti chu jani khwa apha tipson na anaki nei chu ahung lung ding mars ni sim ko sangni le somni le gup monday jing ka ni den som la khating le in farkhopiaum assembly hall muna banjama umdinga hetai tin jani chun Manipur Legislative Assembly Secretary Rohit Sapamin hetsa na tupun anei dai achi sa mars ni sim li sangni le somni le gup ni khotsun US gamin Iran gal tui kung khat Sri Lanka kom India Ocean tui khanglin muna kaplum lu jin asunga to mi somge lesagi anamoli minahi hichi Iran gal tui kung chu achi sa February ni sim som le gup sangni le somni le gup ni khwachun India gam Visakhapatnam gama India to abol khom milan sangni le somni le gup Navy exercise apan ahungla achi sa February ni sim somni le nga sangni le somni le gup a Iran gam zona kile chu achi sani khwa chu US gamin tuinoiza ki kap torpedo mangcha anakap lumlu rahi hichigal tui kung sunga chu Iran sailor mi zakhala somki to wahi keti hetabanga torpedo mangcha gal tui kung ki kap lumlu nahi isa World War II jawapat tu chung hi amasapen ahinalize tin US Defense Secretary Pete Hexedin assassin hi West Asia buina achil hazingin wanghom ni jingka chun Israelin Beirut khupi pamlam ho dalhadinga anamahet sa zawin Hezbollah te munpi Beirut hanglam anakabina hi Israelin Beirut abuluna mi thumathi ye kheti Britain Foreign Office in Lebanon le akimvel la hoa koima kin le dong le huljin hama hunglodin thua het saina hi Qatar in zong US Embassy koma cheng ami ho akhin doina hi Saudi Arabia in US Israel Iran kidona kala hin Greece missile thum anachu salowin asin chule Turkey in zong Iran apat mesher hung ki kap khat NATO in akapla yeti alangkhana Prime Minister Netanyahu in US le Iran thilbol hi amilam lon ho ven binna khangtu sima melchi ding thilpata in asi Israel hin Iran apat mesher hung ki kam ho hetwa poke salo te ding atubin Iran in Tel Aviv le akim la ho anakap jingwangin akitong khale athi akisei pui ahin la Pentagon in asepei mi ni thin thulut aboli jani chun UN human rights expert hon US le Israelin Iran abulu ademovin Security Council head pilowa bulu nahi UN Charter article ni dan bosit na hiatin given na dinga galman cha iman le akibangma thudinguma hiati Canada PM Carney Inzong Iran ke bulu nahi align ho to ke hetu na azaw puyatin Australian counterpart to galnga din ko na aboli Wanghom nia chun Rayban College Autonomous Indo-Myanmar Borderland
Institute le Indian Council of War Affairs ho KUKITIMES Rayburn College Autonomous Nini Chilhading Conference on Educate of Ekis Policy Grassroots Perspective from Northeast India Anakipani Nahi Conference ki padachun Dr. Samer G Ngaite Chairperson Organizing Committee in Kingun ki Manaji Langpi Seipong na Anayin Abanin Dr. Tunchin Mang Langye Research Fellow Indian Council of War Affairs in Janichan Gaya ICWA Panlan Hole Adia Norris Gamkeya Khantole Machal no ho chungchang asei na hi Conference on Napad bi Reverend Ken P Tombing Principal Rayburn College in Anayin Conference chungchang sei Napad bi Dr. Avinash Palivar Reader in International Relations Department of Politics and International Relations SOAS University of London in Anayin na hi Plenary session achun A decade of Ekis policy dialoguing perspective to pia mi sum hon holim na aniu vinahi. Special address pad Professor Kisali Bhattacharjee, Professor and Dean, Zinder School of Journalism and Communication in Anayin. Role of Bay of Bengal in Indian Ekis policy to pi mga holim na. Sabyasachi Dutta, Executive Director, Asian Confluence in Anayi, Abanin Ekis Policy in Practice, a grassroots assessment of impact of the major connectivity project in Mizoram Tupi Mangin. Zomona member Mizoram State Planning Board and Key Committee member KMM TTP in Haulim Napata Mangi. Towards an inclusive Ekis policy engaging local perspective Tupi Mangchan Haulim Napat. Dr. Thong Kholar Hokip, Assistant Professor, Center for the Study of Law and Governance, Jawaharlal Nehru University in Anayin. Professor Samrat Sinha, Professor, Zinder Global Law School, OP Zinder Global University in H2P Machun Haulim na Aninahi. Ekis policy and peace building in the South Asian neighborhood to say na Dr. F.R. C.P. and top principal Northeast Institute of Social Science and Research in Anayin. Special address part Professor Priyanka Mathu, Professor and Head, Center for Research in Social Science and Education, Jain, deemed to be University in Anayi. Conference achun THUSOH panghoto LAHKHOM simlaile mipi hoke ka ke holin no phazong anniu vinahi. Registrar Rayburn College and Chairperson Organizing Committee Dr. Samer G Ngaite Kingunto Kisea THUSOH mi hot aholim na chun. Conference adi ngahi India sungle pamakun expert chumsum kikowa Ekis policy thule policy hin bordera namchumsum ho iti asu kha hamti seihom na dinga ki go ngahi ati hichikyu chu hilowa mabana Ekis policy to kisea to gon chumsum ki building hoa gamke mi ho ngai dan jong hera phachum ding hamtia ki go ngahi ati Lakshmi Priya Devian Direct about Manipuri Hama Kitho Bafta Azong Kipaman Sangta Sang Bung Official Trailer Social Media Dunga Asu Dotan Mizo Silung Sung Tong Khata Le Vedo Mumta Bung Kiti Chapang Pahin Hotu Simahin Hichi Chapang Pahin Anu Hinga Kipathilpi Nasapen Le Abol Thei Toba Anu Lung Lei Sading Biday Nei Puma Hinko Ahin Mandan Ta Alang Na Film Kharahi Mars nisim gup sang nil som nil gup tichu tuni khole theater hoa kisu panding hitai kiti hichi film min puwa gung kiti hi gugun kip gen min puwa ki thoa hin aneolai skula ke laiza kuna chapang halta hi jongle anu lungsi jia lungput ki che ta ne ja infara hung khangli na hi film achun nisi gung ki man cha dan le anu asa sa dan ho chule anu to itilam dola ki hil to zil hanem ti ho jong ake ta langi chuaku na gamsung thule la hungbuya tungtub le abidoi ho mursu zo loading din muntabong ahung hi phada aman jong lungyal khat ahin nei dan jong athu simin akilange na hi hichi film hin ako pen le avet sa num pen chu bung hin anu ke pa sa dinga api na pa hol do aki pathil pe api ding ti a hin film azong Myanmar border ko moria na ato ji ho jong akita langi akiwa pi aloi pa raju injong bung haten anato sodin achi na lamlama akilon pin ganthe ha salle kicha le tizar ta mon hwa jong aloi pa alhon pi dan akita langi na hi
Bongkiti film hin tu nai cha chun British Academy of Film and Television Art BAFTA Best Children and Family Film Award anamuin hin India Cinema Lampang adin Norris gamkai sunga hit ta bonga kisei do lo lai tu symptom pi omna alaidan ata alangin Hichi project hi Axial Entertainment in Akithopia Bollywood actor Farhan Akhtar le Riti Sidwani in ata salhana chule Chalkboard Entertainment le Suitable Picture in Hata Akithopi wahi Hichi film in avatsa pi penchu Mipurta bong galatur hat namuna insung mi kilung sit le Yangailu dan chule Lunggel le bidoi ni khat patcha khia pan la le din da dan ho vet sa na khat zonga hi bung hi Toronto International Film Festival ra Discovery section a premier aniki bol ma sape na hin chuzovin vanui si platform hoa screen aki bolin hichila achun Warsaw International Film Festival Mami Mumbai Film Festival International Film Festival of India le Indian Film Festival of Melbourne a analha vina hi Mabana New Delhi a census sangni le somni le sigia census la dan imazo si digital rapat ahina dingin Union Home Minister Amit Sen Jani March nisim nga wanghom ni dingin digital mancha pheb le mascot ni Pragati le Vikas kiti ahongdai na hi first ni a chil hading census si vanuya misim thu pi pen hidinga gincha rahin misim avesui le officer se zong million thumwal diwa hi aketi janikin gona chun Union Home Minister Amit Sen Center for Development of Advanced Computing CDSC in census process na dingle ivet suina ki thupi na dia asim advanced digital platform li house listing block creator web application HLO mobile application self enumeration SE portal le census management and monitoring system portal ahin podoi na hi masapena dia India census tu sima eima ki simna self enumeration umding HIA hi door to door survey masanga eima insung detail ho online a ki pilut masathya sa dinga hi HG lut na dinga pauza thei som lagup umding agi submit citing le self enumeration ID hung podwa fir visit ho enumerator hon all are verify abol thei di wahi Pragati numeile Vikas pasarti na hin maban sangni le somli le sigiting gamkhang tu kha anahi ta na dinga numeile pasar akibonga panla na avet sa na ding ti hi chozo se phat achom thei pen sunga minle mol ho adi thei pena jilu ding tumna hi UN women officer hon India in agama apado Pradhan Mantri Yandan Yoyana Akipa pi le ovinahi his scheme hi digital financial inclusion apada numei ho dopkang nadinga panla na hin other identification system apadin numei million zanile somko ho banking service apin to him 56% in bank account akyondo tawinahi tu ni khwa dinga thuso LAHKHOM chom pondo na hin nei theu hi chan chu hi tan ti